Aphathelani aningabe inkosi enhle yasebuhleni zona zethu. Ngizakubingelela abagcotshwa bethu ngezihlalo zabo. Ibandla lonke ayibonga inkosi. Amen. Bantwana abahle basezulwini sisendaweni enkulu yonyazi lwezulu. Amen. Sisabatheni lonyazi lwezulu. Kwakhanyile isibongo. Phesha kwembokodo. Muhlisa umfuli imbokodo. Ayibonga inkosi. Sithi impeleni ehlala nathi emlazi umshumela unzimanda ayibonga inkosi. Ngelinye ilanga sekuhamba umfundisi Mathunjwe emhlabeni. Mayihamba umfundisi Mathunjwe emhlabeni sekusondele izinsuku zokuthi uyafihlwa ekhaya eMandeni. Kwathi ngesabatha makubhekwa into zakhe umuntu walapha ekhaya okwabe lethixo ebhabhadiswa nebhuku ka23. Selitholakala ibhuku kodwa ithixo ebhabhadisa selitholakala. Ngokomthetho kuleli bandla umuntu angangeni emhlabathini lingekho ibhuku ithixo lakhe lokubhabhadiswa. Bacinga kutholakala ithixo. Base beshayela ezulwini ucingo. Cela isibikele kubaba ukuthi ithixo likamfundisi asekuthula. Uthi umdala weinsuku mfihleni noma ngabalikho mina ngizolibuza kuyena. Ngizolibuza kuye. Angazi mina nawe noma ngoba nayo leyo nhlanhla. Uthi mfihleni ngizolibuza kuye. Base bemfihla umfundisi uMathunjwa kwayisonto kwamsomluko kolesithathu. Ngolesithathu esithatholakala ithikithi uthi umshumeli Mathunjwa indodana kamfundisi mayesebeqoqa njengoba phela bakuphithizela bade kumngcabo yaphithizela izinto zihlala noma kanjani mase bapheke mabequla izinto nali ithikithi litholakala bengalithola
uthola ithikithi uyafika umfundisi umathunjwa undodana wakhe uthi hamba uyendlile ukuthi uzofika eBhayibhelini ledala ulithole ukuthi uthole ithi lobhabhadiswa nangempela wathi nifika ukuthola ithi lobhabhadiswa nani thena uShembe mfihleni zilibuza kuyena ngoba nayo lo nhlanhla mina nawe bewungakuhle insizwa zakithi uShembe usekwenze konke emhlabeni konke uShembe usekwenzile emhlabeni usekwenze konke sekusele kuthina kuphela uthi indaba kaShembe siyenze njani ngiyafisa abafowethu ivangeli elihle likaShembe sikuphathe kahle emzini ngoba besiphuma kuona ngoba awukwazi ukubhala incwadi yakho uyibhale esontweni ungayibhala ngekhaya losuka khona uyibhala kanjani incwadi yakho esontweni ungayibhala ngekhaya losuka khona kunomuntu owelele ngemali yokugcina kodwa ekhaya kulanjiwe sayifihla insizwa phesha kokuthukela lapha kwaNongoma masifihla insizwa kwaNongoma insizwa masifika ngesathi ebusuku emlindelweni masifika emlindelweni lensizwa esivula inkonzo bashumayeli esivula emvangeli inkonzo mayivula inkonzo avula wrong ngokuthi inkonzo ngaqala ukukhuluma umndeni kuqala athi hayi ubemuhle ubenikela bekiba kusho ukugcina imali kodwa nomuntu engikhuluma ngayo wangcwatshwa ngemali esakazi ngemali 1000 nekhehla imali empeshini umuntu kaniwe unonkosikazi kodwa akazi ngisho ipin code yakhe ekhadi uzohamba emhlabeni siphatha kahle amakhaya bafowethu siphatha kahle ivangeli emakhaya kuyinkinga bafowethu ukuthi evangelini sihambe nabantu abangaphethe emathempelini thiwa umfana waKhanyile uphoxile intokozweni uphethe ubani la umshumayeli wakhe yena umshumayeli wakhe uyazi ukuthi lapha ubikile la njengoba la ulibikile la khona nje la njengoba la ubikile awuzodala intuthu esontweni Nkosi busenikuzwile